Pyrthei TV. Tuanya kami kimat dah kapus dang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki dekat jengkah nyotrap Youth Council dalam khamat du Presiden ubak Roy Kupar Sendam. Hakish potrip Jymmang arajar pusau kelayok bad haduk sangu ki Pyrthei berarpu wengut ki shindrang bar Jylla. Hak bala keno bagi degi bajumlin bad imkerni hak jing di yau drop. Hak jing khenra hak parking lot jong kemuda kebadan hak kendai lat Shillong. Nalor udrok beliau kurup nak kini ke apusan ngut kinong di drop ki dekat ke HYC beliau kurup ru yau ganja bat kiternya injek. Hadai kini ki dekat ke HYC kila pinjulor yau udrok dak batang no hak nehi ki jaka bat maham ya kini kinong di drop bakim desuk bandang melin ban di drop hak jaka pat ba. I Council bi pasai bide inong shong jong karya samthia Shillong ide ru inong hikai hak subjek Hindi bela shong thai ke resource person jong sarva shiksha abhiyan bat ke baajing arab ya ke SCRT bat ke DRT hak bede bat ke jing ajing hikai ya kinong hikai hak babon Kylleng. Kum gejing itu yusin yang ubin hei bailan no usuk utiar jong ke imlang ke salang I Council bi pasai ila yok pediang ya ke kusma pat masyri nak Presiden jong kari India ke Draupadi Murmu. Menteri Ketenaga Pulih Putih jangka Sarkar Jylla urakam sangma hak khandai trik Jymmang arajar pusau ulia thu boleh sulak bu chairman jangka National Testing Agency hak biadai bat kejingmi I kendram hak jing penlong yak exam need undergraduate kebelalong hak sengi ublai ke santri Jymmang arajar pusau. Hak jing keran bekila Pyrthei Khubor menteri ulia thu bau menteri rangba ke Jylla ukon rak ke sangma ula shimkyahi dalade ya ke nikakam dak bekran beki bor badai pet hadalhi pat hak ju kapor ula pentip ba ke NTA ke la pentip ba kadang penlong ke jing toket ke babnia halor ke ne ke jingja. Hak biadai bat ke jing dawa jong ki samla ban penlong biang ya ke examine jong ke need uraka mulia thu ba ke bor ke syong hak National Testing Agency lakan drai ne ban penlong biang sashisin nomor ba ya ke exam la penlong hagari India brok away na ke benta shipho hadu kat sanlak ngud kinong yakun exam. Ka Sarkar Jylla minta ke syuap satang ya kapor ba ka model code of conduct kan kut no kanang banyo ban pendap no ikam dong hikai ke blalat hagi skol sarkar ke badon hagi benta ba pher jong ka Jylla. Hak je keran bekila Pyrthei Khubor menteri Ketenaga Pulih Putih urakam sangma ulia thu ba ka sarkar la det penkret na dong shedong na ke benta kan ni berulo ongru ba ka sarkar kan am satang ya kapor ban thong kam no yakinong hikai hagi pos ke bidang sa theli. Ketenaga PWD Road jong ke Sarkar Jylla hakash pautrik Jymmang arajar pusau kelasyong ke jingalang perkhat kam bat kinong mi khmat na ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited na ke benta banyetheria tai hak biadai ba ke jing thmu jong ke Sarkar Jylla ban shnai ke surak ba National Highway ke penyesok na do umyam chuduk ke shnong malidor ke badan hak haput ke Jylla Assam. Hak jingakran bekila Pyrthei Khubor hadir melawai ke jingalang ubak Preston Tensong ubdai usembut menteri rangba ke Jylla upe ya ketenaga PWD Road ulia thu baka jingjrong jong ke surak lakhen antat baka don hadu shispa sanpho kilometer tam ne duna. Shushu ulia thu baka Sarkar klabatha iki Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills Pyrthei District ke West Jaintia Hills bat ke East Jaintia Hills bikin thau iki komiti na ke bentaban pelilenti ya ke nika projek bakong santam haga Jylla Meghalaya ke bankot la kumnu arpho hadu arpu ar hajar kelur tingka. Arngut ki officer pulit na ke Jylla Assam kila kintat banwantre ha Meghalaya na ke benta ban shimti ya ke syuki Director General of Police hadin ba DGP berminta u Dr. LR Bishnoi unsa syong thatno na ke kam haka khandai trek Jymmang arajar pusau. Hak jingakran bekila Pyrthei Khubor hakash pautrik Jymmang arajar pusau ubak Preston Tensong ubadai usembut menteri rangba ke Jylla ubapet ya ketenaga kampok yeng ulia thu bagi arngut ki officer pulit na ke Jylla Assam ki bela kentat berwanca Meghalaya kilong u DGP berminta jong ke Jylla Assam berwe pat uhe pulen. Shushu ulia thu bana ki sangut ki keteng bela terwa menta ki sa satang laingut na pedeng ki officer pulit ki bela syak terwa ban shimti ya ke syuki DGP bekenthop ya ke kong ida shisha nongrang bat arngut ki wepan. Mentapat tu nyikmi ki Khubor na Kylleng keri. Menteri rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ulet jamin no hak sengi thok dieng jong ka tayo hende ke ying bishar kam shayu bu ulet cheka office jong menteri rangba la Nature Secretariat.
Kaying bishar kalau ong ba omlak bensoi ya keno ke jing thok pedai bensoi da menteri rang ba hendak ulat benlek kumta tang lada uyok je menjur na ulat ke Delhi. Kaying bishar kalau hukum ru ya ba udai benlek pendam biang yelade hapatok hak artre ku jeliu. Kaying bishar jong ka Kolkata High Court kala penmi ya hukum bakadai ben prano ya ki lightly ke office jong ke Trinamool Congress ki blate bi an hak jaka jong ka sarkar. Kaying bishar kalau ong baki office jong TMC kidai plate hak jaka jong West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation kebadan ha New Town hak hapsar jong Kolkata. Unong tu ulahap na kaying bon mala ha Delhi hadin baka traying kala pertabriu marsinyo i bo unong tu udong ha ying jongka. Kini kejingja kala ja ha Batla House Jamai Nagar. Kakum gejing thu ki briu ki basa ha kete yeng bon mala kila ong bo unong tu ula kinthi na kuai kamala sha kuai pat bandung haying briu de la kumbakla ban hap sha po surok ba. Ka crime branch jong ki pulet ka Ahmedabad ka laksai bo briu bodon kiti ban berngam pen bethai bom ha ki school ha Ahmedabad ude bodon jinge dei bat ka Pakistan. Kila ba ka jing berngam pen bethai bom ka deiling ba ka email ka bana Russia. Ki pulit kalap ba kete kejing berngam kedai tangman penting pensmi bat memperikul majmut ya ki beriu. Unong elam jaga seng Kongres Rahul Gandhi ula syong daga bos pat ba ha Hyderabad bat lo yo ban keren ba ki bungut ki beriu ha po bos. La sendran lang yo Rahul da menteri rang ba ka Telangana we are ready. Baru arngut kala syong daga Telangana State Road Transport Corporation. Kadba udang syong haka bos urahulu labatai kinong late nongwan yaki kular jong seng Kongres lada ka yo ban sin syarbiang sa sisin pat ya keri India. Ka Tripura High Court kala hukum ya ka sarkar jong Jylla Tripura bakadai ban ai bai buram yaki nong tre jong ka Aganwadi bat kinong yarab yaki hadin bikila syong that no nakakam. Da kini ke hukum jong ke ying bishar kindon kumba arho hajar ngutam kinong tre Aganwadi bat kinong yarab jong ki banyo jimentoi. Kaying bishar kala penmi ya kini ke hukum di hadin biki arpongut kinong tre Aganwadi kala mudoi sya kaying bishar hadin bikim shim layo AA na ka sarkar hadin bikila syong that na kakam. Mentapat tuminya phai chi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka Hamas kala herthma hak kerem shalom kebadan hak haput jong ke Israel bat ka Gaza Strip. Ka Israel kala kenok ba ka Hamas kala herthma hak ni ka jaka kebadai kuwe ni kikat ke penpoi ni kila jingrap sya kinong Palestine ha Gaza. Ka Israel kalau ong bakani kedai kesian ke basau baka Hamas ka hirtma hak haput ban khanglat yaki jingarap ben poise kinong Palestine. U acting sembut menteri rang ba du jong ka Afghanistan ula keno ba ka United States kala pen ken yaki an ki ba yadai ha hau padul ong ba ka Amerika kala rung hapo uput usam jong ka Afghanistan ha hau da ka ba pen her yaki drone jong ka ban sintiat hapo Afghanistan. Ka UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East kala kam bakidon hadu shilak shipho hajar ngot ki brio ki ba la patchnong na Rafah. Kalakam bakini ki brio ki lejwa jakari tengen syaki wepat ki jaka namar ba ke jihirthma ke Israel harafa. Ka onra kalakam bak shipai ke Israel kilarung hamanna ki thliu kis ar hapo Rafa ban kendang yaki jakari jong ki Hamas bat kane ka khta bhai ki riupat ba. Ka United States of America kala kentat yaki jingkeno ba ka musliah yaki kam election ha India. Ka US kalau ong ba kam jumuslia ya ka election ha India lani ha kwepat kiri jong ka Pyrthei bat kalau ong ba ka syong ha kinong syong snong jong kita kiri yanu kinjet ha ka election. Ka US kala pensya ya kani hadin ba kala mi ke jingkeno na ka Russia ba ka US ka persyang ban muslia ya ka election ha India. Aru ke officer pulit kala syaksiat ha uwe ubril bat kini ke jingja kala jah po police station hanong ba Paris jong ka France ha ka ba uwe ubril ula kini ya ka pistol jong uwe pulit ha po tanan bat ula siat di arngut ki pulit. Marsin yo ya kini ka jingja ki pulit ki badan ha tanan kala siat ya utai ubril bat ula mensau berok laingut ki mensau la pinkit no syaki hospital ki badan hajan. Menteri Keterat Korbari jong ke Lebanon ula panjing Arab na ka Qatar bakan Arab lem ban pen kendriak no yaki kenthe ki bedai kinong Lebanon ki bedon menta harafa. Ka Lebanon kalau ong baki don bungut kilong kemi ki badan Lebanon ki besakut harafa hading ki jinghir thma ke Israel ha Gaza Strip. Ula keren yakni ha ki jing kenduk jong u bad u ambassador jong ka Qatar u badan ha Lebanon. Kejadian hapedan ke Hamas bar ke Israel kam shim la poi shino shinoru namar bagi don kat tu kat ni tli kimat kiba kim shim lala ban shim rai.
Kajing keren kamlong kebebet namar bagi Israel kamtre ban phami iki sipai jongka na Gaza bat kumjuru ke Hamas kamtre ban pelat iki brio ki besyak rabor kumba ke kuat ke Israel. Menteri Keterangan Korbari jong ke Iran ula pendam ya ke United States of America bat ula kena ba ke Amerika ke persyang ban muslia wat dihikam jong ke International Court of Justice ru da ke bab khanglat ya ka ban phakem ki nongelam jong ke Israel namar ki kam pentrim ki ba ke Israel kelale ha Gaza. Kita kilong ki khubor hakimat kimat khuble.